fio mai Yesu e sauia I tatou na tuuina maiele atua Yesu e tongi ola ia I tatou le pepela I titi mama malu ola mai I le fale o manu Samoa ea Yesu Momoemausu
baby wrapped in light, a host of angels led them all to you. It was just as the angel said, you'll find them in the major bed. Emmanuel is saying, hallelujah. 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 Stars shone bright up in the east. To Bethlehem the wise men three came many miles and journeyed long for you. And to the place in which you were, their frankincense and gold and myrrh they gave to you and cried out, hallelujah. 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 My sins would drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. Still every breath you drew was hallelujah. 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 Ia, whaatara sa mo le nea fiafi. Te manatu o le ua, tātou iei le vaitaimi o le Kerisimasi, po o le anganga fo o le Kerisimasi. I o mātou sawa le vani mai fo i mani mātou ainga nei. Yeah. We like to play a part in this celebration. Whaftai fo i le polo kalame fo i mo le avanom fo i na mātou mai e faʻasoa atu le nei, nea fiafi. It's a blessing to be here. To be part of the celebration. But I think it's appropriate pe te tauona a mata mo mo se te talo a vele vi inga ni atua le nea fiafi. I ona mātou faʻasoa tu foi le ni mea watu le nganga o le tu i o mātou loto. Ia vea fo i ma fesoasoani po se fe au tāua fo i e whaataua ina ai. Ia le nei vai teimi o tātou iai. So let us pray, family. Whaftaita mai le nea fiafi. Whaftai lewa no tāua mo whaiona mātou a ngai mai ai. Mātou te whaasoa i lou le lei ma lou mātango fie. Mātou te whaasoa i lou alofa lea na whaalia. Lea sa e tu wailo ma malu ma lou pa ia. A wai a fio ma le lalo langi le tu e peona iai le nei vai taimi. Ina ia whapeona whaala inga le tangata. O se mea alofa tāua wa e fwoina mai mole. Tangata na e whai e lo whaatu se fōlinga ia te oe. Le fwoi lawa mātou sauni le atua e fia ma whamana tuina lo le le ma lo whamaoni ia foi lava ia te ole vi inga ono lo swafa Yesu. Amen. Ma e pea watu mo masi I whaise. Baby, you want to say something about how special this celebration is? E mua lava ona molia tulenga ngawhaftai I le CEO e tu sai fo I ma le matou awanoa ua mawaina. Ia e moli atu ai fo I ni alo whaanga e tu sai ma le aso whanau po le aso soifua lo tātou ali o Yesu Keriso
o lo tātou iai le nei vai taimi. Pe ona iai le verse from le tuspa ia whapea a wau whapea lava ona alofa mai o le atua i le lalolangi. Ua ia au mai a ailo na tali i pē le lava i toa tasi. Ina ia le whano se tasi e wha atua ia te ia o le vai taimi nei loa tātou iai ia o le whamanatuina o lo nā soifua o le afoi lau o tātou fia o le nei vai taimi o le vai taimi o le whetuwha ia i mea alofa whaaftaia Iesu i lona whanau mai po lona soifua mai ua whapeona mawai fo isi taimi e mafuta ai a inga ia a inga e mamao ia i lata ai o se vai taimi fole nei ai mai se lava tono a inga o tātou Samoa wa masani ai tātou o vai taimi nei e whaaputupoto ai a inga fi whamangaloa iai o whalofa ai le alofa o mātua i alum whanau ia vi ia le li awane e misia le nei awanoa e whapea ona e whaamanuia atu ai le aso soifua o Iesu Keriso i so o sesi lava o lo whapea ona lua whetawi i so o se mea lava pe Samoa po lea lava langa nuu ia o lea foi o le loto lava lea po le finangalo leo Iesu mo tātou te alo lofa i so o se tasi. Whaamanuia tele lava le Kerisimasi le nei afi a lofa tele mo o tau Samoa ia e suafa Iesu. Amen. Baba, you want to add on? You want to say something to the kids before I share the word? Yes. Merry Christmas to all the kids around the world. Yeah, that's very good. That's good. Yeah. Mana tola tatu o sa o ile faʻasoa fo ile nei afiafia wale ia le aso ma le faatauaina o le nei vaitaimi. The spirit of Christmas is about giving. Po o le agaga o le Kerisimasi o le foaʻi. Faagalo ia la ngisi fefinauaʻiga o loo iai faapea po le ale pogai po le ale mafuaaga o le Kerisimasi. Ae magaia le tatou focus po le faataua o le manatua o le mea na faia le atua mo le lalolagi. Pe ona foʻina mai ai lona alo pele o Iesu Keriso. O lo volatu kaimilenge. O le ua ona faaiuina galuega e ofo i tonu ekalesia ua faaiuina po lo kalame. Last week nga faia le mako break up, nga break up me lo fa kaimilenge. Fai foi break up a faafeagaiga ia e ua lofa i le faafeagaiga le mea alofa. Faapega foi matou vaega o le matou ekalesia i fai aonga sosā i whapea fo le youth latou ia. Ai ke lo le tā ua o le melo ke fia whaelo. Langa e tū maanga o si o tātou atunu. E ese le tā ua fo ia tea. O Samoa o se atunu e alofa. Ai vainge mo meo o aso whanau po whai poiponga. Ia po tūlanga fo i lea ua whanono le ainga o rua amia se tasi. Ai o mai ainga o mai o fo alofa. Pe o mai e foa e mai mea alofa. O le tūla ma le anga Samoa lau kei loa e au ia. O le whaaloalo i le whaaloalo. O le alofa fo i le alofa. Ma lea lau ke fia tala no e se fe au whapea. O no lo tato iai le aso e whai ei mea alofa ma aso e foa iai. O le fesilita ua le lo mafufau. Pe o tā pena sau mea alofa mo le pepe fou. A whaifu o tā pena sau mea alofa. O le ale ko ai ngā mea lofa ngā ua tā pena mo le pepe fou. And the question is to me, what can you give God who has everything? A whaila mako se ia makarole ai whapena fo ia ke loka hako Samoa. Wa se ia le suafa o le tangata. Wa ilo le leifo lalo ko ai ngā mea lofa e fitau i mo le tangata lea. Ai kangwa ka penga se mea lofa. E te ka penga se mea lofa e fitaui e tatau mo le tangata. E le mawhainga e se ia se ta maalosi tulo. Ai kango ave e se sakeke vale le whaima se mea lofa. E le fitaui. Whapenga uma lava le foa ia le atua mo tātou. Ngasi la fia le atua. Le mea mongia le mana amia le tangata. Le mea le tātou te mana amia. Me la unka ko maua mai i le whaalatanga le na whaia le atua. O le whaalatanga. O le mea lofa foa i fua. Salvation is a gift from God.
Mai lava lai le amatanga o tusi pa ia inga ua pa ule rua i tangata. Na fina ngalo i le atua, e ka kaonga whaise mea ina ia whaala ina le tangata. So he proclaimed a gift that he was going to give. Pena whaailoa i le atua, pena fola i le atua. Le mea e te tauna whai, ngai maua le amakanga i le kenese e tolu whai pasuma lima. Ngai maua i ngā e ka ua le upwhapalangi proto-evangelium, po le uluai evangelia, po le uluai walo anga na whaia le atua, le sauninga o le whaolatanga, ina ia whaapea o na whaolaina le tangata. O maila ia i le kenese luas fulu ina ua wala au le atua, i le tangata e tō tasi ngoi a Abraham. Whaapelo whalanga le atua i Abraham. O so lau whanau, e manuwe ainga umon lau lang. O so lau whanau e manuwe ainga umon lau lang. Loki whamatala ia te oile, le tā ua o le mea lofa na fo ina le atua. And why we need to give, just like how he gave. Pio le mafuanga e leon tato fo ina se mea lofa. E fitaui mo le atua. O mai leia i le tusi a Efeso. Whaalau kele le Paulo le mea alofa le whai mai Paulo. E leo whaapea mai o le whanau e pia to tele. A lai whai mai o so lau whanau e to tas. O i lola tangata nga whaasino i e whaamoni angale. O Yesu Keriso le alo le tua. O ia e manuia ai le lalo langi. Malapa. So, aga kokula le lo loto o le whaawinga o le whamatalanga. Langa lai tala no Ioane mua whai mai. Sai le amatanga, le loko, sai le atua le loko, o ia fo le loko, o le loko o Yesu. Longo inga, o Yesu fo, o ia o le atua. In other words, God gave himself as a gift to the world. Amen? Now, o le fesili, o le ala le koe ngā mea lofa e te tau ono o whaia, e fitaui mō le atua po le pepe fo. Kasi ale mea lofa lo te iloa. Ngai kalango ai Paulo se umono o vatu lo le whai upu. O le mea lofa foi lea, e mana o le atua. E mana o le atua le tangata. E mafai foi ngai fo ina o le atua. Le lawa kua le whai upu le au tu i le whamadalanga. I le Roma e se furu mai lofa e mua. Whai mai le apostolo Paulo. O te ai o iatu, le au soe o te ai o iatu ia te utou, ona o le alofa muti vale o le atua. Saulo le male whaingo le mea alofa mai, ia o tou tu ina atu i le atua. Ia o tou tu ina atu i le atua. In English it says, give to God. Give to God what? Give to God your body as a holy and a living sacrifice. That's what God wants from us. That is the best gift that anybody can give to God. Ole mea alofa sili leonga tāua, okay loe hauia. Ole mana onga po le mea mana o le tua, mana o le tua le tangata. Ngā lewe mea la apostolo Paulo le ekalesia i Roma, o te ai o iatu ia te utou, ona o le alofa muti vale o le tua, ia o tou tui na atu. The first gift that God wants, but the best gift that God wants is you and me. O tātou. We don't just give ourselves just like that. Langa na fo ina mai le tuolo na halo mo I tātou. Ai whaakusa I le whengenga tuai o le taulanga. Now, a osi le kaulanga, e whiri le manu po le mamo e po ai sili ona le lei. No one can be that. And then God gave himself because he was the only perfect sacrifice that is worthy. And this is why we're celebrating this time, the birth of Christ. So how do we give back to him? Give ourselves to him. Now, kolu vaenga, loke mana o ina ia datu iloa. Le tu ai ngā mea lofa ai ka kaunga, in other words, te kaunga e awhi ai oe awi le tu be a wrapping paper. Mea mua. Whai mai, e ta tau, o na tuina ato o tau tino I le tua, o le tau langa e ola. A living sacrifice. Do you know when God gave his son as a living sacrifice?
He was a living God. He gave his whole life. Inga ua tuilonga I tūle tau. Whamenga puna mai le toto. Ma le vai. Meaning he gave his whole life. O le toto o le ata o le ola. Wa le aise o te toto. Puna mai ma le vai. God gave his whole life. A living sacrifice. O le mea fo le mana o le tua. E leo koe mga o le tua ngi. Tau langa po ngi mea lofa na whai aso la I manue fasi o peo nga avele o se tau langa. Ar fina ngalo le tua. O oe maha. Ia whai matangata e ola. E whai mataulanga e ola. Vaenga mua mua le na. O le vaenga longa rua. Whai mai. Ia vea matangata e pa ia. A holy sacrifice. Amen. Au normally atua. E le mawhai o nga au sia e tātou le pa ia le fina ngalo i le atua. We can never reach God's holiness standard without God. E isi kei me tala no le tuspa ia tātou kako whale o lai whau. O le whale o lai whau o tangata poto I lole me whau e lona whale. Langa le fina ngalo le atua. Inga ia vei tātou ma whale ma whai o nā whio ai le atua. And we need to be a holy house. O le whale e pa ia. Whai mai la ia I voi. Ia opua tā vita I langa salamu o ngai ngai salamu sumar fiti whai mai. A le feso soa ni mai Jehova. E lea o ngātunga fiti o tangata. Without God, we can never do anything. We will never be able to live a holy life without Him. So whai mai alwhai mua mua, a lea tia e Jehova le whale. E ngā luru e fua I lātu e tia e. See, we can build ourselves, but without God, we will never be a good enough house for Him to dwell. Ina ia fio I le tua. So mua, a vea mataulanga ola, a living sacrifice. O lesi wrapping paper e so mai ai, a vea mataulanga e pa ia. Whai mai ia upua a le tua. E tatau ona pa ia I tātou, langa e pa ia o le na wala uina I tātou. Now, when I sit and when I think po te mawhau I le tā ua le fio mai o Yesu, ma le whānau mai o Yesu. Nā fio mai lava o ia, ina ia mawhai o na ta'awa mi o tunuina I tātou, ina ia mawhai o na pa ia I tātou. So that we can be a holy sacrifice to Him. This is why He came. Mea ngā whina ngalo I le tua, e tuulona malu malonga pa ia. Ngai whai mai le apostolo Paulo le Kerisimasi Filipi. Wa manatu o ia e leo se mea whaoa e winga whatasi o ia ma le tua. But he lowered himself. A ua whaamua lalo e ia o ia, ua liu tangata. Ua vea mapolong aisea. Because He loves you and He loves me. He loves our family. E lofa ia tātou. I don't know. Po le asisi mafu anga si le konta ua e whata ua e ma celebrate dai le winga o lona whanau mai. Amen. Waenga muli muli. Ia vea mataulanga e maalie. Ia vea mataulanga e ola, e pa ia e maalie. E mawhaingo kango e whaawinga le upu lea maalie, I le upu le taulanga e tatau. Ango le whaapalangi whai mai. Acceptable. Loinga o le taulanga e tatau I le atua. E mangu o whainga whaakula utana. Ai kango ngi e whaise mea alofa le kakanga I se ia. E ke kango e whaire mea alofa e tatau mo le tangata lea. O le ke leo le ka ua o le tangata lea ia te oe. O le ka ua fo inga lau mea alofa la whaie. Ke lo ta ua o ka kui le tuanga mafua inga awina mai lo ngalo. Lango ka kunga whai lo na whaatusa e fo linga ia te ia. We carry some of God's characteristics. O lo ia tātou isi winga o le atua. Langa whaia tātou lo na whaatusa. Ma whaia tātou e fo linga ia te ia. Mea nganga tā ua i tātou I le atua. And so He gave His Son the acceptable po le taulanga e tatau mo tātou I nei whangawhala I nei tātou. So, I don't know. Ke vesidi whau ia kia. Am I an acceptable sacrifice or am I an acceptable gift to God? O se mea lofa e tatau mo le atua.
I don't know. Ngā oe mawhai ngā ita lia lau tali ngā. Ngā wao fo whengu ka lia lau tali ngā. I hope I can truly say to myself that yes, I believe that I'm an acceptable gift for God. Because I'm a living sacrifice. I'm a holy sacrifice. And therefore I'm an acceptable gift for Him. Amen? So, the best gift that God has given to us is His Son. And the best gift that I can give Him is me. It's me. Making sure that o lau ke ola e tusa marifina ngā lo le tuananga. Au mafau fau I le tuua o I olona mamalu malona pa ia e sawe maliu I lunga le sātauru. Fe la le keime koe talitali e kako ua. Wa le keime kauke kua mai luma no whaali ma talitali mena tātou whai. Ai whai mai ita ma ngai loanga o e ngā uku ua lo mamalu a o ruaku li tu tangata o ngolo ua lofa i te oi. Amen. That's the message for us. Le ase mea lofa wa tāpina ina mo le pepe fo, mo Yesu. E le ai ma se tupe whai whātau wai. Aolonga tau e taunga tā. O le tau e whai ai oe, e whai foe au. And that's the message I want to share this tonight. God loves us so much. And the only thing I can do to Him is to love Him back the way He loves me. Yeah. Among we are mai le tua I le Samoa, yeah, me se foi e whanong long. It's a privilege. It's an honor to be here to play a part in this celebration. You know, to be able to speak in all the viewers and the listeners of this program Tautuana and of kai fu sunga ya siata mole ava no fo whana manto mai e faʻasoa tu le upo le atua le I le nei afiafi manuia le atua. Merry Christmas to everyone. And you guys want to sing a song? The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide.
you are so great. Father, we love you for what you're doing in this world, Father, and for us. Thank you for sending your Son to die on the cross, and thank you for this blessing, Father, that we have because of you. Whaftaita mai le nei awa no tā ua o mātou maua, lau whaamanuianga le tua le nei ala leo le tua, e lau whaua mana le tua lātou tiu te whai, ma le lātou ngaruenga lo whai, ma sio mātou atu nuta ma, whaui atu i lātou i me umoro lātou whai le tua, ia mau ai sau vi inga lo mātou tama, ai maise fo inisio lo whaanongo le tua, ia whapeo na, molia lau whio ngā pa ia lau whi au o le Kerisimasi, ina ia lātou la ngonda, ma ia lātou talia, o e lava o le tua alofa, o le tua whaamaoni. Ia foi lava ia te ole vi inga nei masu ma lava o le whaavau lava. Amen.